Menitia abdi pami narimakan cinta nulungi ngapungkeun rasa nu pahit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya cek abg anda lemi pisan. Tak kedung, tak kedung. Mari kita berduet. Abdi rela undur diri. Hey, narima cinta nu suci malihkan rasakan nyeri Aduh, kalau ditinggal peleduk. hati kajeun asa berat ngalengkah kajeun abdi can boga arah abdi Nah, maksudnya nunjuk. naon maksudna naon maksudnya nggak tahu kita sehat ya abdi tapi gelis kan bulat-bulat bisa dianjur angkringan Teh Ita sikap diri kurcaci Teh Ita Bos Elan Bapak Haji Wawan Sauyunan Bang J Kakang diantos bulat nyanggakeun lain sekali anjen teh ngulang-ulang deui kesalahan sami menina telinganya nyeri Bang Jack Bapak Haji Wawan Sauyunan beserta Mama sikap tega-tegana anjen teh ngumbar cinta daya puas-puasna lu kaliku ngagulkeun dusta lain Teh Ita sabarane lain teu manggis jalan keur ka saya siap sadayana John Joget asaha ngerideun dibuakeun ditulukeun hate kapanasan awak
habiskan, habiskan, habiskan. Tehita ya Tehita. Ku titipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus di setiap malam. Dan bila saatnya waktu kan bertemu, takkan ku rela melepaskan dirimu. Jarak dan waktu mungkin tak menyatu, namun ku harap hatimu, hatiku bersatu. Angin sampaikan padanya betapa Bu Haji, Bu Haji Elan saya. Bu Haja. Bos Elan, Bos Elan sayang, Bos Elan sayang, Bos Elan sayang, Bos Elan sayang, Bos Elan sayang. Titipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus di setiap malam. Dan bila saatnya kita kan bertemu, takkan ku rela melepaskan dirimu. Jarak dan waktu kini mungkin tak, namun ku harap hatimu, hatiku bersatu. Angin sampaikan padanya betapa rindu aku bersamamu. Masih habiskan sayang, mantap. Ku titipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus di setiap malam. Dan bila saatnya kita akan bertemu, takkan ku rela melepaskan dirimu. Jarak dan waktu kini mungkin tak menyatu, namun ku harap hatimu, hatiku bersatu. Namun ku harap hatimu, nuhun Teh Haji, hatiku bersatu. Bapak Haji Elan yang terhormat beserta Ibu hatur nuhun pisan.